thlir tu te chi bai ule hei pathian ni kan lo thleng le ta a kan ril ruwa po pathian bia in khom te chu om tak ma sela US election boruak hian min chi hne hle maya ahun lai takania kan tharau mi lo wanga po ngai lo phot mai la kan riat angin US election result kalmeka mizo tam jok te pu Trump pu ya chu chak lo jok tur ni in khovel puma media te chuan an chhuata chuai mai ramdang dang ruai tu te pu in pu Biden a chulom puina chi bayan buk clear ta ni om takania ring tu te ta na thaber tur ne kan riat awangin pu Trump pu he kan tran a ang bera kan tran ber la achak don lo ni na lang ta box si Franklin Graham atele US evangelical pastor tam tak chuan mi puite hne na fuina thu soin beidong lova tong trai zel turin an soma keini zoram lama po abikin putrama atlin le beisei em tu zoram mi puitam takten engtin nge rilru kan lo in siam ve ta kang le tun tum chu Dr. PC biak siaman Sunday thucha asoi hi ilo ngai thlahu phot teng u kan rilru te po aha dam de huai ma na Dr. PC biak siama chuan sam number somli le paruk chang thum atuite churi humin phul bul ma sela tlang te chu ti hing dur ma sela kan hlau chuang lowang ti kha chang thana mangin lalpa mi te kan zam lowang ti in Sunday thucha media lama aron tar langani ilo ngai thau teng u khovel in than to zinga vote rijing na saberle ten om ber manga Joe Biden a ti tlina America president ni tir tuma democrat ho malak na chu hlo tlingta angin khovel chanchin media zongin an puang ta duma an hlim thom po kan riat mek lai le Donald Trump an hne na achan ngei na tura ko hran te tong trai na po in om zia nei ta lo hial anga khovel mi te an ngin duala ring tu te me po heng thil ten ati zam rum lai hian pathian hne na mi puite dil na zo zai hi alo thlonin ariral don lo lalpan rawaron rel ve don sin hetiang in bum na thilin ati zam mai tur ring tu kan ni em kan king pui ho chu lo in ti hlim mai sela adu du chuan lo ti president ta mai sela ma se heti mai chuan Supreme Court le US mi pui za ve zet khwan an pom lo tlat mai kan ring tu pui evangelical Christian te khwan an pom theilo boka this is not over ti in engkim ti theya hne na war zokin an la tong trai rengani America Constitution point an president atana official apuan dan tur official channel te apuan hun le ni te chu an lo nei veka chanchin bu le chanchin thar lor khom manga lo puan khal chi ni lo chanchin bu in an lo puan tak sia chuan ram rang president le prime minister te point lompuina an thon chu anti tur ve renga nga yela heng hi mainstream media ten miril ru su ka ti zaman tum na po ani a asap tongin hetiang hi infowar anti chuni official apuang tur chuan paltlang tur kong hi ala khing deuh don zol nei thupuan mangalo me rem tuma remwak lo chunga lo me bel tum tok te hi bolo ma ela thilom dan tur hi chiang zokin ilo thlir ri phot teng u a ko ran te le mi mal le thahnem ngai pol te tong tai na chang turin lalpa thu chuak kan ngak me kan hi tuna po Pennsylvania state liana ballot paper in than ni tlai dar ret thlenga lu chin le anua Biden ati tlin na tura aru ka ballot paper lem anuai tela aru ka vote chiar na rum ranga anda lu thar ballot zong kha clear rang le vek turin Supreme Court chuan order khau tak a chhuata alem le atak an clear ran huna chuan engtin tak niang mole Republican te complain na wangin Georgia state a vote an chiar non le don bok Michigan le Wisconsin le Pennsylvania state a Trump a vote tu te ballot paper tam tak bollo boma an pai an chhar chhuwa tele Canada ramribula phur bo antum an man le tak te ballot paper an hal lai video te Detroit khopuya social distancing chuan lama vote share na hola tramalam tang volunteer observer atana lu ve an phal lo tlat mai te tum nei sara na vote share na an man
computer software aru ka anlo duan sa in Trump a vote tu te vote chu Biden a vote tu anga alo convert mia theina computer system te nen lam man chuakin chutiang computer somli vele molai chu state le county engemaw zatin anlo mang thua mai si a chung thil te chuan an vote chiar dan ati rin hlel omzo ta ka wanga endik le vek a chaw dan te chu mual pho taka lai lanin a om ta bok heng vote ti chingpen na rura pui te hi court ma a riat pui tu atan trama ukil chuan vor te chuan Biden a ukil te ma a andin pui me kani naktuk tho tan ni hian na kan thok ve tan do ne fighting back anti tak don state somli le panga vela chuan in thanzo ni la khan olsam takin vote an chiar zo ngal maya engma boilem lo ma se Biden a alatling zo ta silova Democrat sarkar na le election lama thok tu ho tu te po Democrat vek an ni na swing state panga vela khan Trump a vote mu sa an le pel thei ma zong chu balot lem da bel zelin ni engemaw zat an chiar chhun zom tlawani ti khovelin an mu vek kha ti chuan hei fake balot mangin mithi to sangtam takte ming po voter zinga tel hialin an uitele zo te po mi hring ming putirin vote an nei tir zela Biden chu minung le mithi tele an ran vul te nen an thlang king ta ni an va tho hlok tak em sarkar siam ballot paper dik tak original a chuan pon lama lang theilo watermark chin chia na Department of Homeland Security in arukin anlo da veka hemia tang hian ballot paper dik le alem chu a thliar han zung thei dona Democrat ho antal boy don ti vel chu Facebook lama chuan adar view mai vote la endik le huna hian eng tak ang don nemo ma se court case an process ba ka hian mabak ko takala om chu chunglam court hu chuak heni America le khovel ram tina ko shante le mimalten tong tai na chang tu pathian hne na kan dil na kha chani na la om ri si lo tat mai Krista le setana in be na run pui ania Christian hne na chandan la hi cross le ra thi zette ke ni tan po tuar phota cross kong zo phota pathian thil makti lo lang thin ani zel boxia chuti chungin be dongin ring tu tam tak chu kan lo tlan chheman awa ang deuh em nilul su se nge kan lo zam chheman mayam ni zok kan rin na hi fia in a omek ti i riang u lalpa hi atlai ngai lo nili em po la liam lo ve beisei tu reng om lo lai po in Abraham a khachuan beisei takin aring tlat ti ni kha chu wangin beidong lovin kan la tong trai zel don nia hun nu nung ani to ti kan ria ma se he Krista do tu lo chu ma nge hian nam tin hne na chan chin thapuan dara mi pui thluk le ding on engemaw zat ten Krista chandam na an lo chan thei nan lalpa hian chandam na ni le khongai na hun rei lo te tal lapot sei le turin thanem ngai le zualin ring tu te itong trai war sawang u USA om mizo thian thatak tak te thu le hla le ka thu zia te hi ain rem tlang thei hlea chuti line USA om ve tho then khat Biden a lam tang ten kan thu le hla dik talova kan thu nar te po rin tlak lova helam aya hre chiang zok anga anron soi thin hi kan hre the ome hredik lo anga min ron pu na then khat chu USA atanga chin chang hriaten a video le at soi tu te ngei thu soi anron thon tenisia tunlai USA news page chu a source atang ngein darkar tin kan hriat bel reng zo kani lalpa le a ko san te tong trai na awanga Donald Trump ka lo support ve tlat awanga min soi sel tu te hi vok pui sa ei zo thei khopatam an tling to ome chumi wanga lalpan mo phurna min pek hi ban san rem chuangin ka hrelowa mi te soi chiat rel bur rel phar kam chetleu na le chir the vel hi kalo mel hriat than ania mi in iming chiat pha ange anti po in chele tur dang po ko om to chuang hlei nem ti in ka chang mai thina ni ole tuna kan chiar le kan ngai khak ta kha US election result kalme ka Biden atling ta zok anga thuwa than vel la ya ring tu te mizo Christian te
bikin Donald Trump atran tu te kan tiang chu tiang mi te hne na Dr. PC biak siama thucha ti mai la ama point Sunday thucha atiboka tin ama pu biak siama hian a WhatsApp account hi pakhat bak tum khata share thailo turin tu te nemo an lo block to nia soin a account hon thar tur number lo chin chia du ta na ron tar lang tel boka chu 9612522201 ani he Sunday thucha azia hi alo mu apiang in lo share chhong zel tura asoya wangin keini point in thlung lo takin kanan chhuwa sak ani bere thir tu tenin mu dan te kha comment huanga inon tui ni le hlom don ne o kan channel in lo thir thina in chunga kan